khumbudzo na vhathu ai muwabeni u khou mpfonela hafha uri nda ndi khou humbela itelwa advert. Ndi ri mtha na thi iti zwa a thi iti zwa advert mavhona vhathu vha tea u pfhesesa na ri na nḓala ende a ri khou itela ndi uri na musi ri khou ita zwa mudzimu kana ri khou rumbidza nga mudzimu a ri khou itela nḓala rine nṋe ri khou tou thusa havho vhori hei vulani maṱo ndo vhudza muṅwe nda ri na musi mudzimu vha nga ri a ri vhe mufunzi ḽiṅwe ḓuvha ri nga si nyagi tshelede dza vhathu nṋe ri tou shuma zwino vhathu vha mbo ḓi vhona ri khou ita hezwi zwa u Mr Bean vhara itshi Mr Bean maybe ri tea u tshi contributela ri tshi pe tshelede nṋe ri a shuma ende ri vha ri khou shuma zwine naho na nga ri khou ita advert ni ḓo ri fha vhugai na vhana washu ri tshi khou pakela vhathu vhene mudzimu vha vha vho ita nthu vho ri sumbedza uri yo vha thusa ri a kona u spenda tshiṅwe tshifhinga over 2 to 300 monthly kana more than that. Zwino ri tshi khou ita nthu advert ngori rine ri tou shuma mavhana washu a ri nyagi tshelede ya muthu ri nyagi tshelede ya muthu zwino vhathu vha khou ri compare na vhaṅwe vhathu vhene vha khou vhona vha khou ita dzi joke kha TikTok kana dzi Instagram na social media havhaḽa vha khou itela u nḓala na u shuma uri hei nṋe ri khou aga tshelede yo u ḽa rine a ri khou zwi itela hezwo nṋe ri a shuma ri vha ri khou ḓi tou entertaina vho vhathu vho ngori ndi kale vho na musi ri khou aluwa ngei mahayani ro aluwa ri vha Mr Bean u tou pfhi ri dzula ri khou ḓisela sa vhana vha mme no takalana mara ri khou aga tshelede ya muthu nda ri nyagi tshelede ya muthu